Ama ina batalifusa ba kezoaya yaita Yesu Kiriso data faana de bapa munrongo taromali lopalangi. Ya iroroge de demi aba gira erami fa oha hau de adre lopalangi sabele moroi ba gira erani hafefu ba Kiriso Yesu ya duhu. Taromali lopalangi ni angirenusida tebaso mori bazura mareko fazalima ngabua si 20 asara iruge favulu atelu imane taramali lopalangi. Bameno irugi siefu Yesu banovo ba obulo khenia niha atau sibai. Banoso ia babebe bawa. Basosa mosa zatua sekola ya irodei. Bame iila ia ba itu hidanu fenania iforege bangadre khenia imane. Torege khenonogu alave. Ena emui ba etufa ia tangau. Ena abe ba ena auri. Ba moi ia fau ia khenia. Bala niha atau sibai. Fadege ira khenia. Basoda alave se totalu no mebele dua fakhe wa ara. No erege sibai do dunia bazo daludaluni. No ato ba no ahori ibe gana ania. Ba le sito ila no itugu abele-bele nai. Bami irongo da Yesu, bami irongo da Yesu bamui ia bahuneniha moroi furi ibabaya barunia. Imane heha barunia ubabaya ba aurido. Ba ianema otu fodro adrehenia ba to ila banusinia vanu dehe ba makau adrehenia. Ba ianima ila Yesu ba khenia vanu aheta khenia vangabele adre. Ba ibali ia bahuneniha imane. Hani haso papaya barugu balamani khenia ni fahalnia. Ila ba fadegi khuniha ba emane hani haso papaya ya o. Ba ifakhelo ia va maigi solauda. Ba ata udra alawe no mege manizinizi meno ila hewisa khenia. Ba moi ia itu hidanu funania iyo baka hewisa zituhu nia fefu. Bai mani khenia he onogu no yorifi drauge famatimu adre fuli ya ohahau dedeu ba ya dehe wa makau adre kheu. Ba be muhede ia na baso sinengi zatua sekola no mege lamane. No mate no. Hadia ba ufakau na zamahau adre. Ba i osile murongo ge Yesu ni wara adre. Imane ke zatua sekola adre bai ata ufi amati mana. Ba le ite hefau khenia niha. Hafetero ba Yakobo ba Yohane talifuse Yakobo. Balarugi yomo ba nomo zatua sekola adre. Ba iila wagua adre abu zangi esi wa abulebule. Ba mu iya yomo imane khera. Hadia ba fagua ami ba hadia ba mege te ngasimate nono adre simur. Bala igi ia. Ba fofano ira tou fefu. Ba ohe nama nono no mege ba inania. Ba avonia adre. Mu iya sibaha ba zi soono adre. Ba ira udanga nono imani khenia. Talita kumi. Fauso ono alawe wa eheu geluahania. Bayan ni mauso nono alawe adre bamu wau. Sosa mevele dua fakhe wa ibuania. Bayan ni mau to bali si bai dedera. Ba i abe elinia banguma khera ena ele irongo da uniha haniha ia. Ba iwa ena elabe genono adre. Iru kita baso ayat tidak romali lopalangi wabai tafefu yahobu salom. Sita bali tu hoba dar romali lopalangi adre ya ia da berwa mati wa tefadehe. Ama ina batalifusen yo masia ba khazoaya yeta Yesu Kiriso baba auri adre oya mane we khazagalua baba auri niha. Hefe geboto bahiki fegewangirangera oi agalua mana. Fegeboto tola mana alua berenangi bere halewe gulidane halewe sogemi-gemi
To lagi alua berkeboto berege telefon goya ya gami ami ba ada ba faruka weh ba potonia. So kita sita wa feh memang mau feh potonia. Ba to lama lagi alua berkeboto ada berwangera-ngera. Feh gera-era goi to lama lagi alua wa feh lalani tere berwa apa-apa zoguna berwa abu alala halewa ni ohlewa gigi roma bapa ngalu soguna bamazu sogo hitadede minasil aozu oya manasi to bali fekhe bangera-ngera bahiza fefu da oi to bali norodede oi to bali abula dede irege dani alua ba ogemi gira-era alua ba aitu banutena wa oya zaga fekhe wa fekhe zaga lua oya bekhe zaga lua bahiza bagina-gina tu si mane da o masi mina ita te fadehe o masi niha bagina tu alwa khnya bekhe ada fekhe boto fekhe vangira-ngera o masi yana alio te fadehe bahadia sinanya mufalua hadia ni falua na agalua bekhe si mane da abai ada ni falua angar fili Yesu Keriso o au khnia si fau famati fa faduhu dede ada khnia hadia ia sokuna kheme si te faudu bazangar ngar da uga ada tu na khnia hadia salua kheme bana si oridede ira amaina nasi druhu fau mati babangun rasia ia fangalulu fangidengi de bate faudu gei ba vekhesalua khemeni tutuna khonia bahasa pala ba ifododrongo balangi ifododrongo ngar-ngar dede ada eluhania irama ina ba berwa mati berwa ngadre tolo ba Yesu Keriso berwa afaduhu dede bala khemi Yesu Keriso adre wa tola alua wa madehe berwa mati ada batola tifadahe fifu ngabalu bekhad darua taila ba daromali lo palangi megi adri ni fadahe Yesu si sofekh sangarengar samosa iairo fekh fangirangira gi sokhnia bermemo fekh abule-bule nononya ono alawi ba samosa dra alawi se dotalu sinofele dua fakhe fa arabu ba potonia data fagi hadani faluasi darwa adreva irege ifododrongo ganga dewara Yesu Keriso hebisa fa maluara fangadre famati babangodasi Yesu Keriso irege ba o khira Yesu alua khira ba adhe tatu dania natno taila aboto badede da tatiru khada da tafalua enagi dania batola ifododrongo ganga dewada Yesu Keriso ya iro adre ua samesa satua sekolah masa tua gosali kepala rumah ibadat tatu aya yadre wa tatu mana ni hasola khemi ni hanifosuma sumange bahiza hewa ai ni hasi sotoi ia hewa mina nakafalo ia bakaba satua sekolah gosalia ba iroi la khemi ni adro iroi jabatan wa anihani adro me ia mangalulu itu hidana fana Yesu ide-ide ia berlutut di depan kaki Yesus itu hidana funaga Yesu tadi faluania iroi wa anihania le angirege lahemi abo jabatannya meno itu hidana mangalulu ia funaga Yesu ba i adre si bai Yesu ena eme Yesu ba nomonia bapa madhe ononia ada ia sangat memohon i ada si bai Yesu moroi ba dunia ba ngadre ado i ada Yesu ena emoi ba nomonia da ni faluania bahiza bermemangalulu ia ide-ide ia ba i ada soridede ena emoi Yesu ba nomonia bapa madhe ononia
fau ba faduhu de dunia ba so ba abul ke Yesu ila ba imane ba nguma ina tu fatanga ia ba tola ada ia moroi bani faluania ada ifododongo ngarang de dunia Yesu me Yesu khania i o mo ia ba nomo da ni falua Yairo bahasa saat mo Yesu ifododongo Yesu ngarang de dunia ada ba hewa ina titaha saat maif hana ba titaha ge ade bermisoda alabe sedo talu so taha Yesu ba lala bahiza gasa-gasa pamadehu Yesu da alabe sedo talu ade bahwa tohare ni hasi otare no moya iro ba mobaka wa ononia no alabe no mate bisa ya ifakau Yesu arbe amiba nomo bahiza ni ilada ba dai rama ina hadia ia zino ifober Yesu ba bolo ba malua le se ibatal kada i ozui berme ifododongo mege ngarengar de Yairo i osile mamodrongo mege mesoza ngoma no mate no alabe bisa efakao ve amoi banomo i ozui ireke ba menowi fadhuda alabe se dotalu bamo ia banomo Yairo ba hadani faluania ba da i heta fefu zege ege i heta fefu zifagua-gua imane banguma bumi tenga simate no rehasi mer ba fana da satuania Yairo foma fo moyo Yairo ba badau iwa Yesu falso ono alawe i ozui ifadhe hewa ina fatataha ma ifu balala da zalua wa ke Yairo tatafe ke bisa va mati ni falua da alawe se dotalu nota ila mege aboto badede da ba mober Yesu andre hasanur ia bada babe amoi banomo Yairo bahiza badalulala so sama sada alabe se dotalu sangade famade dralabe se dotalu andre no fele dua fahi mo fuh no yuriga gelenia sai ifalalala za medalu-dalu balede indugu abul-bulu nai parah bukhnia ira labe se dotalu ada si dunia le so au ya Yesu hai rongo-rongo duria Yesu irongo-rongo barzilal bahani rongonia duria Yesu bano faduhu de dunia bame ilahornya Yesu sa iterfenania babada ihate ia bangodrasi bago talua ni hasato sibai ya boto wa badeda ira labe se do talua de bagina te da bereta na la foto da sita uno najis tiba fo ia bani hasoya mi do mana sai ba tibai ibabaya dramatua bahiza berwa afaduhu de dunia men rongo dure Yesu ada masuknya ba abul le atau ia ba atau le da le atau ia ba ya najis wa goi baba aniha Yahudi tibai fo ia bani hasato tibai babaya dramatua le atau ia da mu ia itla gotalon hasoya iha tu ia mu ibabaya gahe baru Yesu iheta ia basito olo ya ia iheta ia bagoi ba aniha ada ibe ifunania ba matinia wa abarani nia iheta kenia ba atau fokunia mu ibabaya gahe baru Yesu da uba mati fa fadu dede ni falor alabe se do taluar mamati ia bapa abul Yesu imani bang ma heha ubabaya barunia lesu hede ia na ile soal bah bisa ba ibu apa mati ni ada ha ibabaya batola dehe ia bani falwani ada tifadhe bekhnia lena isang ada ia lesu au ia ke Yesu lena ini ila Yesu ia ha berba mati ni mu ia drasi bapak-bapak yang ni ahi paru Yesu tifadhe ia ama ina batalifu seba khazoaya tafuli itabaduho dar ramai lo balangi megere berba mati batifadhe no tarongo hadi ia mati bah bisa ni adre drasi darware ya iro baira ala bisa talu memira la drasi Yesu
Ira ke ba ifororongo lira Yesu ba tifadhe khera. Ha berba mati ira main. Ina tafalua gi ba mati da. Data hal kheda si mani famati ni ilar da badar romalia. Ya boto ba de da ni foti famati. Famati ya de fa faduhu de hewa ilo ilahur. Faduhu de farisayo. Hewa ina le oroma. Baiwa ge Yesu ya ahobu zi faduhu de hele mangila herera. Le ilah hereda Yesu. Le ta ilah Yesu. Tapi tarongo-rongo imoro iba darmalinia. Namo ita bago sali mo ita bamigo ta rongo darmalinia. Mo aboto ba de Yesu tarongo-rongo hewa ilini ilah hereda. Babadai ada kedat mamati ita waso Yesu nasafa fa baba orida. Mamati ita waso ba abul Yesu ada baba orida le irai fari baba orida. Dai ini futi famati. Ya faduh deda hewa elo ilah reda. Ada berba ngabalu we kesagalua baba orida. Hefe keboto, hefe kebangerangera. Ha baba mati watola te faduh. Ya iro migi iro ilah khemi ba anihania. Si maniga ita nama ita nasoba ke baba orida mo ita ta orasi Yesu mo ita ohi wala khemi ba anihada. Boy be ifnau la khemi doi ba aniha. Falua be bangi dengide fangalulu wasiduhu hakhe Yesu Kristo bada soba abul. Angalulu fana Yesu ide raug. Baba afaduh de baba farisayo. Ada khemia si tefaudu bazafu khazalua. Tinggal kisah perangan mau ada mana. Nah dia ya gabula dede si duhu gabula dede ada. Bada ya ufai haga gifna Yesu. Bada dan ni forong Yesu. Ifatarian ni hana mangadre bagi natu dae. Bahori ada fefu ikabi kulidan fefu ni adrunia. Oh ya sini ada adrunia. Ya tinggal si soguna khenia. So masih dunia isi puas iya. Dan ni ada adrunia. Bahal dan alo bapa urinia dau. Halo te dede ma bapa urinia. Baifu di fatahi te faya bangadre arei. Tenga berwali di malawalangi dah berdra uge no salah banget reu ahori ada si tenga ya iya ni ada ya irome ge enate fadho inononia ni ada dala bisa dotalu mege enate fadho iya hadiah iya kebutuhan yang pasti da faihaga ada ke Yesu Kristo hasapale ba ifolala basi manegai ya boto ba deda vai fatergi soba ibolo de maifu tabolo ge deda na fatere fataha hewa ino ta adru ta ideo ita fauva mati badai fatere fataha maifu bahkan monana na igabula deder ina kita so asoga kheda pa ibolo deder sapo ini tengenida hadia sino i berge Yesu bapa modrongo hadeni adroda baleva itibaga fifuda leva ibato dregida asa pa leva i ozui ofeta a ozu balua simane salwa ya iro mo ia bondo mo ya iro bahti taha ia ibalala bapa madhe sedotalu bahisa gasa-gasa no make no ya iro bahisa tasi mano no ti taha maif ba awai ni adre Yesu boy atau amati mana tasuk ke dapat ibolo de na ifataria fataha maif ni adroda awai adre ni adre Yesu kheda boy atau amati mana kita roba mati ke Yesu Kristo. Boy soba atau boy soba alawa bapa ngada ke Yesu. Si manira ala bisa dotalu. Iheta ia bapa atau ele goi ba najis ni hase dotalu. Itulah udah muia bakutalon ni hasoya. Iba baya Yesu. Boy te bebe ita bagoi ba aniha. Bertola mana niha bagi nete are abaya ibang orasinya Yesu ha bergoi ba aniha. Berwa atau ele ya mo iba miku, mo iba PA. Mangar si ulewong ya iberwata oleh mana tinggal sasoro-soro bah kabadod bapa ngontrasi Yesu irama ina tinggal bergoi-goi ba ani ina isi duhu alu Yesu ada sori bah kabadod dali foto famati boy soba ai la boy soba atau oh Yesu ada mu osi duhu ge bisa ni foto na ni osi duhu ge bangalu ya reba tinggal dali ni tinggal dali ni wa batinga haber babolo goi masih to olu situ pu bak badu da ita o batafalua ada dania hi akau hi afekhe hi oya tantangan
bahasa palu ba teologisi ita ba fana Yesu irege tirongo pangadoda. Ada berda irama ina data fareso hebisa ba matida. Hebisa ba afaduh demi ke Yesu. Ba da romalilo palangiare. Ena ibu sidu tuhu. Mori bapa mati, bapa afaduh bapa ngurasi Yesu. Bada tasau noro deda. Tasau fifu ngapale wukh si so baba urida. Si fofa afaduh deda wa so Yesu same samu alag heda. Bada ne patola mulala fifu kanga dewada apa ngar deda bati faduh fifu ngapale wukh ar salua baba urida. Yaitu lo ita soaya bamangada ita. Mamati draga bahemu soaya bapa madhu fifu ngapale wukh baba urima. Hafa mati fangalulu fangidengide bafa afaduhu de bala khemima da zitola mama de ya aga mamati dra aga wa soba abul ba mana dresa khema ba abul ya duhu